Sighi di spricculu a supra sa morti de Manuel Piredda. Roberta Mammusa, mamma de Manuel Piredda, su giovanu morto in su 2011 a Brujau, in sa domu de Bacquavisi, ha presentato a sa procura de sa Repubblica un esposto de 13 paginas, cun s'intento de fai torrai a operris ispriculus a supra sa morti de su fillu. Su pedidu de sa femina dd'ant azzettadu. Est una contesida dudosa meda, unu date seguru. Manuel non s'agatta prusu e Valentina Pizzali se via, mancari cun arregordu leggius in cara. S'abogau Giovanni Franciscu Sollai, che ad azzettadu s'incarigu de rappresentare i genitori de Manuel Piredda, est averiguendi prus che totu i dus articulus de su codici penali, su 579 e su 580. Su primu narat chi su mortu fiat de accordiu a essi bocciu, su segundu fuedda de aggiudas in morri. Anche custa s'ipotesi più probabile po s'abogau chi difendit i genitori de Piredda. Un'ipotesi chi s'agatta confermata finas de declaradas de sa mama de Manuel, Roberta Mammusa, che ha fueddadu de unu diario iscrittu unus cantus annus a oi de Valentina Pizzalisi. In custu quadernu, s'ex cumpangia de su fillu anc'aiat iscrittu de unu progettu de si boccì fattu un pari. Insumma, una contesida supra sa chi toccat a spriculare pondi bogai a pillu sa beridade dei fattus, una beridade chi in medas funt pettendi de 5 annus. Traballadores di basciu impreu. A sera mericeddu ante su palazzu de su Consiglio regionali ddoat istadu una manifestada de protesta de traballadores di basciu impreu. Custos traballadores funt ottantene e pertenint a una forma de traballu nasce in su 2010 de un accordu intre Istadu, Regioni e rappresentanti sozialis cun s'intento de furriare produsidoris is traballadores chi funt bessius de su mundu de su traballu e gosant de leviadores soziali lompius a su de 3 annus. A partire de su 31 de su mese de augustu 2014, in seguito a sa lei Fornero, custos traballadores antiperdius i leviadores sozialis, unus 700 euros a su mesi. Una rappresentanza de custos traballadores at attopiadu a riservu a su presidente de su Consiglio regionali, Giovanni Franciscu Ganau, e a unus cantu capugruppus chi si funt pigados s'afficcu de inbiare a is comunos de Sardigna in linea guia specificas po punnare a s'assumida diretta de is traballadores in custas condizionis. Sa giunta regionale est valorendi finas sa possibilidade de donare is leviadores sozialis prodottu su 2017 a is traballadores basciu impreu. In custa toppu iat a toccare a cumprendi chi ddoe siant o no sa resursa finanziaria chi serbint. Si fueddat de 1.400.000 euros. Insumma, esista un attopiu a fueddare chi non ha produsiu su resurtu apettadu de traballadores. Manca dunai unus cantu de issos, 4 operadores de Portescusi e unu de Carbonia, ant dezidiu de parrare a tutte sa seu de s'assessoradu a su traballu, finas a cando non ant ottenna rispusta cumprias po parte de sa giunta ghiada de Franciscu Pigliaru. Sanidade, attopiu sindicus assessori. Mercuris 26 de su mese de Damini, i sindicus de s'Unione de Comunus de su Sulcis s'ant attopiadu cun s'assessore regionale Luisu Arru po allegare de problemas de sa banda sanitaria de su logu. A s'ordine de sa dido iest s'asciusciada de unus cantus repartus in s'Ospidale Sirai de Carbonia, sa dibatta de traballadores interinales de su Centru Unicu de Reservada de Carbonia, i difficultades imponnin sa SIA o sustentu po s'incluida attiva e pro che totu istimia segadas adentas in conto de sa Regione a s'assistenza soziali. I sindicus ant pedì noas a s'assessori in merito a sa timia redusida de resursas de 2 milioni de euros supra illeisi de sa banda e s'assistenza a domiziliu. Is 15 comunus de su Sulcis chi pertenint a su distrittu Plus, pranu locale unitariu dei servizios a sa persone, in capa s'ant attenni un'ismenguada in is resursas a disponimentu. Su problema nascit de su fattu chi, a differenzia de s'annu passaus, sa Regione non at apponnit dinai po is Plus. Is pazienti destinatarios de mesuras sena finanziai frunt prus che totu cardiopaticus, nefropaticus, pazientes oncologicus, talassemicus, autisticus, trasplantaus e psichiatricus.
Coallongas in saslesetti. Is tempus dei settu per una visita reumatologica s'allonghiant finas a su mese austu 2017. Una longhesa che is pazienti non podent aguantai. Custu è s'ultimu attopuscetti dei scritti datis in su sistema sanitario de sus sulcis gresienti. Sa denunzia è l'ompia de su capu gruppu regionali UDC Giovanni Luisu Rubio, con un'interpellanzia de appretto a s'assessori Arro. Coallongas, in uno scanta topus longas a meda, po fai uno scanta esaminis, spricas esponenti de su centro, una via crucis sen a capo poi banda debilis de sa populazione, che si depit accarai con is sciuscius de sa sanidade de su logu. A comenzare de sabettadas in su pronto succursu de ispidalis, in su CTO de Igresia Sabonai, affittiano su pazienti de denni, de pitenni sa pazienzia de Giobbe, s'arressinnai a bettai oras. Pusti si comincia sa passillada in s'inferro, mandaus de una parte a s'attera de sa regioni, pusti si esaminis, in nui una scantu bortas s'attoppaus cun sa cancarada adottu. Su resurto, seus anante s'isperdida de sa sanidade, unu concordu nou che ci lompida sa sbodiada de uno scantu presidius consideraus finas de primori in su sulcis. Sa Caritas Diocesiana de Igresias in merito a su progetto Iscola de Maturidade ponet a disponimentu 20 bussas de studio po is studiantes chi ocanno si funt matriculaus a s'universidade. I destinatarios funt piccioccheddus minescidoris diplomaus in unu de istitutus de s'ex provincia de Carboni e Igresias cun a su mancu 70 supra 100 in su 2016 e chi funt in istadu de difficultade economica. Sa presentata de dimandas si binci martis 8 de su mese d'Ogna Santu 2016 a mesudì. S'assentu si vai consinendo a mano sa dimanda in sul centro de Ascurta diocesano Marta e Maria de Igresias in via de sa 14 e in Saseu Nostra Senora de su Bonu Consiglio in Carbonia via Satta 150. I dimandas si depinti presentai su martis dei 10 a mesudì e su giovia dei 4 ai 6.